the 26 September 26 की newspaper analysis है हाउस को September 26 ता करी करी थो की है बोलो ये हिंदू खबर को ये को मरोइना हिंदू द थोई से headline दा ले दा कोई की कनो थो के बकी है ले दा मरोइना को कोई ले दा इरांग थोई तो कई न मोय इरांग थोई तो 6 शेड्यूल ताना बनी को 6 शेड्यूल ने स्टेट फुट फंग बगी को स्टेट फुट फंग बगी अदुगा मोगी स्टेट की रिलीजन खरागा स्टेट की रिलीजन खरागा रिकॉग्नाइज तौबगी मतंग दा को मी मरी सी गी बा दु मतुंग दगी कय हाइनी इरांग जतन थोगा लई हाइनी को सेलेसना अदु तसिमगी मसिसे ai mamangi 2025 ta su nainagre maroina aina ninagibado kanoni ko koigi maroina ninabido 6 schedule matang da ninagre ko 6 schedule 5 schedule matang da adu dugini sida isa kaisu thulokpa pahnya yaude adegi supreme court na madhya pradesh government ga cbi ga ko ani gi custodial date ki matang da kai na khawas ha da bida legi matang da ko sisu custodial date habidi koigi police phar matung da legi da bado police phar matung da legi da bado adu dugi matang da ni ko sisu kaisu important di oide ai ni mota dia da na atopa paw kham nin si koigi kana da paw kham nin si poll panel to tweak accounting process for postal ballot from Bihar election. Poll panel है बटी कोई election कनो की ECI की हदी मोई की बहुत हाथा नबा panel बना निको हदी Bihar दे उसी SIR तावी तना करना social intensive revision of electoral roll तावी तना अदु दुगी मतंग दनी को स्लेस्टा अहोम मामा खमाना introduce तवे को करी अहोम बनो है बदो आई हबे हाइजरन को करी अहोम बनो होंगो यामना होंग दो करी नो है बदो आई हबे हाइजरन को होंग इसे कोई electoral roll तो को electoral roll पूरे को electoral roll दा change करी change मारा गति कोई को electoral reform से change और इसे कहीं नारा कंदा कोई EVMs को EVM दा EVM है बिल्कुल electronic voting machines को EVM दा बहुत हादा बसिका को EVM दा बहुत हादा बसिका कोई कहीं दा बहुत हादा बसिका EVM दा बहुत हादा बसिका postal ballot box दा बहुत हादा बसिका अनि जे बिखेना बदनी को postal EVM दा बहुत हादा बसिका postal ballot दा बहुत हादा अनि जे सिसे kan kamaina tawdino hara kanda khulgi vote EVM की vote se dum thira ani ba kon EVM की vote se dum thira kanda that loidore ba ni ka ngai ko ni last day ni sina last second day ni ko last second day ni adu ba sina last day ni ko adu kada ga hara kanda last second day sida isa khulgi postal ballot thibase lotion me da ni sina last second day ko adu ni ko man hani se last second day da postal ballot thibase lotion me da ni ha ko adu ni ko mana sa hani se ID vote counting to se ka do ba electoral reform ma to ni ko haibadi last second the when ultimate ID last second the second to last round of counting of vote will start only after the postal ballot is counted postal ballot se count over lo ba matung da ko aziki haiba counting last second day counting se to ba horakani na jagadi post meaning the postal ballot se hana count of lotion ni haibani ko se electoral reform ma ni ko idi postal ballot se count over lo ba matung da ka do ba EVM gi last second days what counting to se numi manga ni changai khala se 1 2 3 4 5 ko si last day ne ba counting to bodi si fourth day se to jingai da masai gi kano to lotion si da postal ballot ki count to bodi lotion do ni si ko yang ta ni ko adigi atopa pa ma da ko gi postal ballot tweaking yare sigi nu pa se kaya ni sigi nu pa se ko gi sila pa me se ko si se Swami Chaitanya Nanda hai ko ma se adi institute amagi chief amani ma sexual harassment gi case se na bagi adu gi paw ni ko si kaini pagka gi important oide si Delhi government gi paw ni kaisu important kaisu oide ko adagi yeng se atop da kari lai ba ga ha yeng se ko sida su 2020 gi riot ki kai ka case me amya adu su important oide ko adu na su pani ga su yaude si page number 4 su ka important oide na khalle ai wakanda 4 sida akogi prime minister Narendra Modi na power plant launch to gibagi khara yawi adagi kolkata gi da sibagi ama adi kolkata high court na kanoda akogi
ꯔꯥꯏ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕ ꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦꯀꯣ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯥꯁꯤꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯦꯝ ꯁꯣꯔꯇꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯋꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯀ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯟꯕ ꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯅꯤꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯜꯂꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇꯨꯗꯤ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯍꯦꯗꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯖꯕ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯍꯦꯗꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯂꯥꯜ ꯕꯥꯔꯗꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯁꯤ ꯒꯪꯒꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ 50% ꯌꯨꯄꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯪꯒꯥꯁꯦ ꯑꯗꯣ 50% ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯪꯒꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯡꯁꯨ ꯏꯟꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔ ꯔꯦꯟꯁ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯄꯥꯎ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯇꯨ ꯗꯤꯁꯀꯣ ꯐꯣꯔ MSc ILSA 3 MSc ILSA 3 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯞ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯞꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦꯀꯣ ꯁꯤꯞꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯋꯥ ꯋꯥꯔꯣꯜꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ MSc ILSA ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯞ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯔꯂꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟꯗ ꯁꯤꯞ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯄꯨꯕ ꯁꯤꯞ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤꯀꯣ ꯃꯦ ꯖꯨꯟ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯥꯏꯔꯒ ꯇꯥꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯏꯔ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯉꯥ ꯆꯥꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯅꯤꯀꯣ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯃꯤꯅ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕꯅꯤ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯁꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯥꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯌꯥꯗꯦꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯚꯦꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯌꯥꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅꯗꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯇꯩ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯈꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯔꯂꯥꯒꯤ ꯅꯔꯁ ꯈꯔ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯗꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ editorialda ꯂꯥꯛꯑꯁꯤꯀꯣ editorialda ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ India's cleanliness rates in a hospital ko cleanest city India की ख्वाइदगी clean ओइबा city से hospital दी यहां फजदरे सिनी हाई को कशे इम्पोर्टेंट ओइ मध्य प्रदेश की दार डिस्ट्रिक्ट में cleanest cities अदगी metro plus कशे इम्पोर्टेंट ओइ दे पार में काना दे editorial दा लासिको mistress in Ladakh ko Ladakh ta hujik rang thoi do adu du gi matang ni ko thajana da bigini ko mistress ai thajana da bido ado sesa maru oina sesa hai se Ladakh की प्रॉब्लम अयाबा लदाख ना करी मुगी डिमांड तोइन कोइनो सी हेड एंड दुगा मानरे को अबदि मगी लदाख का क्वाइन मेन ओइना कनो तोरिसे लदाख एपेक्स बुटी काय लई को अदु सिंग दुनी कशु इम्पोर्टेंट ओइदे आइगी वाखनदि हुजिक की ओइनादि को हाइदि मसा 6 शेड्यूल गुम्बा दुगुम्बा खत पाबा नतन अदुदि आई ममान सु कवर तौग्रेना को अदगि डोनाल्ड ट्रम्प्स hot year हाइसे को hot year sida the Donald Trump's run against climate change science is helping sige this the Donald Trump na man rio koigi wanga ba matam koigi seran toranga ko ओइबा कोगी क्लेम याम अमा तौबा हाइतारे साइंस से माना क्लेम तौरिसे याम फजब फजब क्लेम याम तौइको हाइदि कोगी ग्लोबल फिनोमेना ग्लोबल वार्मिंग से कछु लेते हाइ गुम्बा को ग्लोबल वार्मिंग से कछु लेते का क्लेम तौइ मासे अदुसु कनाइदनो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की खन जिदनी मा क्लेम तौरिसे हाइदि फोंगननि को क्लेम तौरिसे हाइदि पोल्यूशन गाइस केन लेइ पोन्ते को कय हाइनि 20th century हाइदि साइंटिस्ट सिंगना मतम अमदा साइंटिस्ट सिंगना तौरिसे मा हाइरिसे को 1970 1980 अदाइदा कोगी ग्लोबल कूलिंग ना मतरम नि हाइबा ग्लोबल कूलिंग को ग्लोबल कूलिंग
ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯋꯥꯔꯃꯤꯡ ꯊꯣꯛꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯃꯥ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯆꯨꯝꯕꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯕꯤ ꯄꯪꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯔꯃꯤꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯈꯔ ꯄꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯇꯔꯃꯤꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯈꯔꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩ ꯄꯟꯒꯦꯗꯣ mana palam terminology kerada ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ environmental phenomena ko misconception environmental phenomena kara palam like global cooling haise 1947 1970 da thokibani ko sise 0 degree na 0.1 degree celsius kitang hadi global warming na ko global cooling 1945 degree 1970 ko industrialization kana ko matam to adu daida tawgiba kanoni industrialization to matam da koi kari hana thadori hara kanda sulfur se am thadori hariba sulfur se sukumi thadorok sina maram ora kanda koi ni kano global cooling da tawgiba global cooling 19 karam kada 1947 70 ko asise tawgiba ne adu daida hadi adu su climate change kind of mana don na pamma climate change pali climate ki definition ni ko hadi climate change haise climate khang change to na te sigi definition proper definition ma haise climate change haise hadi climate change da global warming si yawi ko kodegi ocean current change to ba temperature change to lu yaw ni climate change ara da climate khang change to na te adiki ama yeng se ko IPC se akoigi intergovernmental panel on climate change haibani ko masi se koi season kunjan na lai bani ko adi global warming to global warming temperature kya hengale kai je intergovernmental panel on climate change ni tiga tuine aduga adi climate change 1990s tagi horoga tiga lai ni mana adi climate change temperature kya hengale hai kumba ko adi pollution kya thoi kana na kari thoi any governmental data me am jik ko mana intergovernmental data me am jik ko kunjal la kan da government source of data ki source of same deni ko intergovernmental panel on climate change haise si na data release story ni sigi data me am release to se si leina Donald Trump ne hekta global warming je leite khote habedo adugi matang ni ko editor na saw na ngang ko adi ngang je leina ko adu atai mu yengse atai paw kana to ba editorial da ko editorial da I'd state with international border 0.3% of export sisi am pazam ko yam nungai ba topic ni sisi I'd state with international border kogi border international border da leiba I'd state khara di 0.13% ko export kan to meaning the I'd state se kari no ai adum makha da dum hajara ko yeng se ai ina no sem to ga thambadu da ko I'd state se kai no no ko sesa India gi export to se kya am lega har kan da koi 70% of the exports se India gi 70% of the exports se koi 70% of the export India gi export matrices se karam state like Gujarat Maharashtra ko aduga Tamil Nadu Karnataka moi mari se lai ko ai de koi gi India gi export se 70% kari export to koi gi da di kai hani makhal ko jewelry de kari horoga loina tawi ko tawbase ado tawriba potse karam ka ai natural disaster thokpa labor ki strike thokpa tarif thokpa handak tasu Donald Trump na 50% tarif thokpa da diamond ki price hengaliba adagi kari spices ki kari gi mamal hengaliba me am sing to adagi textile gi kriyon sabagi si Gujarat Maharashtra da strike thokpa matam dasu adagi even Gujarat kano natural disaster adagi Maharashtra da flood thokpa matam da adagi Gujarat labor strike thokpa matam da haiba 70% je moi da leirabina India gi export se India gi export se da effect am tawe west da kaino di moi gi state mari da export se moi state mari da khatang export taw leirabina aduga atopa state kudaman hire si UP Bihar Madhya Pradesh North East ki state ayamba North East ki akoi gi Arunachal Pradesh Sikkim ko adagi Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram ko adagi kana Tripura si hari sing international border da leiba ngatane masagi marang sai maming da 8 state na pangi bedo adu jing duni ko 8 state sing se magi border area se yon North East khatang da 5400 kilometer ne ko asi je magi contribution di kari contribution ne di no export contribution se UP Bihar Madhya Pradesh contribution 5% katane moju border da lai ne border da hai se kaino export over ya ni export import na ba ya na tu ni but abu ko UP Bihar Madhya Pradesh border da lai hai so export se 5% katane aduga North East yo sok chaw North East se 5400 kilometer in geographical border lai ba North East se 0.13% katane ba export India gi export kana tawis haidi contribute tawis
ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯇꯧꯗꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯖꯟ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯦꯇꯦꯠ ꯃꯥꯔꯖꯤꯅꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕꯀꯣ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤ ꯀꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯒ ꯐꯁꯄꯥꯕ ꯊꯝꯖꯟꯕꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯕꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒꯀꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯄꯣꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯜ ꯄꯔꯄꯣꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯔꯄꯣꯁꯇ ꯄꯣꯠ ꯑꯝꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯝꯇ ꯊꯥꯗꯔꯛꯇꯦꯕ ꯖꯁ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯊꯥꯗꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ PMꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Board of Trade ko External Affairs Council ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ External Affairs Committee ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ there is no one ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯒꯤ ꯀꯣ ꯀꯅꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯣ ꯈꯪꯉꯁꯨ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯚꯥꯞ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯟꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥꯏ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯤꯃꯥꯂꯤꯒꯔ ꯔꯤꯐꯥꯏꯅꯔꯤ ꯑꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗꯁꯤꯁꯨꯀꯣ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯐꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯏꯜꯒꯤ ꯔꯤꯐꯥꯏꯅꯔꯤꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯌꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯣꯔ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛ ꯏꯁ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅ ꯂꯥꯎꯖꯕꯅꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯈꯣꯡ ꯌꯥꯡꯕꯁꯦ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯣꯏ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤना ꯆꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯜꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯜꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯗꯤꯜ ꯑꯄꯣꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯊꯥꯎ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯒ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯗꯤꯜꯒ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯄꯥꯒꯦꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯥꯈꯤꯗꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯃꯦरिꯀꯥꯟ ꯗ꯭रीम dead for India ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯗ꯭रीꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯗ꯭रीꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯗ꯭रीꯝꯁꯦ ꯐꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯈꯠꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅ USAꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ USAꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯐꯖꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯇꯥꯔꯤꯐ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕ ꯀꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯗ꯭रीꯝ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯗ꯭रीꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯥꯂꯤꯒꯤꯅꯦ ꯄꯥꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯝꯅꯀꯣ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯇꯤꯐꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯄꯥꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯇꯤꯐꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗ ꯐ꯭ꯂꯠ ꯇꯧꯕꯗꯨꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯠꯀꯤꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯪꯕꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯤꯄꯤꯡ ꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯥꯎꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯐꯪꯁꯟꯗ ꯌꯦꯜꯂꯛꯄꯩꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕꯩꯅꯦ ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯏꯟ sweltering south ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ AC ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯐꯣꯜꯠꯇ ACꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯁꯦ 24 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁꯇ ꯊꯝꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ AC ꯗꯤꯐꯣꯜꯠꯇ AC ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯗꯤꯐꯣꯜꯠꯇ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠ ꯍꯦꯟꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯕ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ 20 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝꯗ 28 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁꯇ ꯊꯝꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯦ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯈꯟꯕꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯏꯟ sweltering south ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ACꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ
India की urban definition सी urban definition से urban है से कहीं नो है तो दूसरी मतंग देखो urban definition से मतंग आई कनो है जरा क्या है कि माना है जरा क्या urban definition से कोई urban है से कहीं नो है से define तो रहे से हंतक census talk तो रहे ना census का क्या कोई RGI दिखाएंगे ना को Register General of India से ना census से तो दोई ने census से माई मखा दबाई तो दोई ने वो Register General of India से ना define तो definition भी वो कन कहीं urban है से कहीं rural है से कहीं urban है से कहीं definition भी और जैसे urban की definition से माना outdated वाला definition हम कभी बाय था करना census 2011 दा urban की definition से माना भी की statutory town है भी कहीं government ना notified तो urban area नत्रगा municipal corporation नत्रगा or नगर पंचायत government ना मसी मफम से urban local body ni नत्रगा municipal corporation ni नत्रगा नगर पंचायत ni लाउथोखिबा मफम सिमा this is called statutory town को मदुदो बखना urban सिंगेबा अतोपा government लाउथोक्तबा अतोपा खरसो लेरिबा like census town नेको settlement area करंबा करिगुम्बा town नि दि लाउथोक्त्रिबको लाउथोक्तबा कांगु दोइदिनि को से government लाउथोक्तबा कांगु दुना statutory town सिंगेदनको अदुगा लाउथोक्तबा कांगु सिंदा census town हाइजिदको settlement से कदोबा मी लिसिंग मंगा दगी हेल मी लिसिंग मंगा minimum मी लिसिंग मंगा ओइदबको मी लिसिंग मंगा दगी हेलबा अदुगा population density सिना मी चमरी की मथक्ता लेरबा square kilometer अमदको मी चमरी की मथक्ता लेरबा अदुगा कदोगे हार कांदा कोई male worker को male worker खतंगी पालेगा female worker याव देखो सी issue दे हापका दे female worker याव दे male worker से कदोबा non agricultural activity हबेदी लोनी नतबा male worker से 75% है लेरबा क्या तो कमाई की definition से ngसाइगी नगर पंचायत municipal corporation urban local bodies तुदि अदुदो urban चिंग्रेबको अदुगा करिगुम्बा अतोपा सिदैदा हायौदबा पार्टी दा urban चिंगे हाय तारगदि मी चों लिसिंग मंगा की मथक्ता लेगदबनी स्क्वायर किलोमीटर अमदा मी चमरी की मथक्ता लेगदबनी अदुगा मियोय चाम की मनुंदा नद मियोय हाइसे नुपा चाम की मनुंदा नुपा हुंद्रा मंगा दी को नुपा हुंद्रा मंगा दी agriculture नतबा हाबेदि लौ सिंगो बनतबा थबक तौगदबनी सिने हाइसे लौ सिंगो बनतबा थबक हाय तारगदि टीचिंग प्रोफेशन दा बोदे services sector दा करिदा industrial sector दा लोइनमक तौबे हाइको so this definition sida problem kara lai issue kara thole sigi yamna illegally rena outdated oire ko haidi yamna ariba matamgi criteria ne ko ki issue je yongo indoor transitional peri urban area haidi urban jo iba ko urban jo iba sida di on define se urban oiba haina direct high greba sida koi city kara leba urban jo maram rata yawa ko adigi rural jo maram rata yawa adugi pochi ma half trebe sigi definition half te ko adigi census town ne se hai census town je yong kanu mi lising mga population density adu da myam harising se edi kahani village ki ta lei di lei ba oi ni se village ki ta lei ba oi ta ga so mi yana lei ba ma phon lei da village so mi lising mga ma ta lei ta ga ni adu urban jing doi ra ba ko haidi adu su ya de census town je khang anomaly lei ko adu ga nupi ji ignore to male worker ka ta hai dos lista male worker hai se nupi ji ignore to ra ni na nupi yaw jre nupi gi maram da kam hai je adu da definition se outdated oi ha ga chama na to adagi kai hai ni manas lei sa non agricultural worker hai ba ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯒ ꯂꯧ ꯁꯨꯕ ꯀꯣ ꯂꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧ ꯁꯨꯕ ꯏꯪꯊꯝ ꯊꯥ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯟꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯔꯣꯏꯕ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣ ꯒꯤግ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯍꯥꯞꯇꯦꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ non agriculture da chingdura kai kam hairam deba aduna definition se outdated oire sine ba ko RGI na Register General of India na lokhaliba poche outdated oire masi sina kari tholok pe under counting urban population se urban area se kyam lei ha tasing ba number do pira roi count tor so adigi planning taw da urban area gi se tongana planning taw dini na urban area rural area se tongana planning taw dini adu planning taw da su phajana planning taw ngam roi administration da su so tharani ba ko adu dini kuman ani sa so ai gi wakan de si yare na khalle sigi article se sigi article do ko okay sini ko article do sigi article do India's urban development yam urbanization gi yamna phasaba idi takano da definition yaw ko topic o dini ko adegi sidi yung citizen domicile migrant why should we worry about provincial citizenship ane se sama palise sigi article se pa ma tamde provincial citizenship se kai no se khang ni ne provincial citizenship se khang na ba koi yeng si ko kari lege do provincial citizenship hai se kari no hai yeng si provincial citizenship hai se kai no an unofficial concept where the citizenship right and entitlement are linked to one's domiciles and emotional belonging to specific state ko kai no haraga de akogi domicile nang na leirpa nang na polakpa mafang do adu dugi tongan ba citizenship
stand the labor unofficially over adubu kani kudamai hairse provincial citizenship se karam kana pi ga kana thabak torokpa matamda koigi sarkar state government na thabak state government thabak torokpa matamda adi state government gi labor youth to aduda favor toroga thabak torokpa haita torokpa gumba ko aduda favor toroga thabak torokpa gumba adugumba do provincial citizenship ki kana lauri ne se state government na adu ni ko ma haise adu challenge yam thole ba si hujik yam tawini ko like telangana maru ne ko telangana andhra pradesh sigumba sida yam tawi ko sise provincial citizenship se problem amani hadi koigi kahani domicile da ne hen importance lor pa gig worker me yan sing koi manipur da so dum tawi ko hadi mapalam de chang pa mi sin se ka do ba but se koigi kanoda koigi state kai dore moina koigi thabak me am loi mun dore ko ke dore kai na ga tawada koigi manipur hai mai tai or koi manipuri macha hai ga citizenship adu do manipuri macha hai sida do manipuri macha ju provincial citizenship ko mane adu manipuri macha hai na tungana citizenship oina tungana laibra hai di leite ba but state sida koigi manipuri macha hai ga tungana do koi pula khang nei dana ko manipuri macha jing but koigi tribal area ni maru oina masi provincial citizenship se tribal area da katan su leite ana mainland india da su dum lai provincial citizenship but tawase masi se issue kya thole issue kari issue thole kya kanda article number 16 to article number 16 se koina right to work to ni ko koigi any job ama any mafam amana chalaga thabak tawa ya ba to adu ni ko 15 adegi article 15 the equality lere 19 say freedom to move freely in any parts of the state any parts of the country to ni ko 19 say freedom to ni ko asi sing se mana so le ko hadi so le hadi provincial citizenship se lai basina so le ko so le chum chum ni ko adegi state as the primary site of citizenship country ko state sida ka doge har kanda koigi whole country is Indian I was citizenship se katang lai jata ra so state marak sida de koigi ed khana jeng yam thoi dun ni ko adegi state ki political solution yam lai ta ai ta khudam na har se koigi example oina law khala badam koigi swaina discrimination to bagum ko quick workers in the discrimination to bose thing na bagi da law pa na pass to de ko adu gum tan adegi globalization to rena chokala bani ai na mapan ni me ma pa akala ko lai har ga su ka do ba thabak to badi han da adu gum tan ko paradox of globalization adu duna ka do har kan da masi thokani haidi masi thokani je mamang da koigi kanuna koigi thaina kanu da kari state reorganization commission ne ko amle ram state reorganization commission se 1955 to form to gibani masi sina ka do har kan da state sin mai mami thon da state mami thon da gi state gi kari haini state se khai do ko according to linguistic or also like popular and or also administrative wise or khai do na bagi ama commission ama sing bi madu duna hairam ba ne adi mana ka do har kan single citizenship se sigi matang da domicile rule sina akai bi am pirakani domicile rule adi kan sagi po ma tam da kana to ba me adu dun ko sidai sa kana to ko adu ni okay atau pau khara ga ying se ko atau pau khara ga important ba le ke na sidai pau se important oi ba se news atau pada kasu yaud be sigi wang